Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Kahnyaw Trap Integrated Territorial Organization Hito Shillong City kalalet ban kendang ya ketika ying sawai ubar jela kabadan haki benta kalaban lien 3 bat ban syamru ya kitiar di jingdi ki bala pelang krui hagani ke ying. Kahito kabalayo jingtip ya ke jingdan ki bar jela ki ba pelong Kudam ya ke ying sawai klem ki kot kisla ki babiang kumta kala kendang naphang. Haringkat ke jing pentip syakinong kit kamshnong banlet syakati ke jaka bat kumta kila aipor ya ki bar jela baki deban mino nakati ke jaka hapo artayo. Kita ki bar jela na jela Asam bat kimdan ya ki kot ki babiang ban sengkam sengjam Henry kelas dangpat ikani kakam khai pateng menta la palat laibnai AA kiathu syakaseng hitu. Hari sa ni pobo wan trayeng ni te apni ko sla ne nga o ngam akset ni ko sla ni yo every di bahiye te gen susong i arwan ngam ti pan nak lawan pisa ne kasi ko gedang kale le kitia ho ni i ki kitia ko ne Kesiwan kit dengan lekat hasilong tong wan sim sekitar wan tahu serak dia yang pelong pak hari si wandung punya apa teh naru orang kerja kendit kan te ngala ada orang saya ru udun pek no bagi action ru ni masih sama ru ale ka aku majing i tu jeng i itu i bola kalau illegal jeng lesson umran boleh lesson umran ke wala itu jeng illegal ni masih habis ni ini syakti betul juga ibadah dia buat Ni mutasi nak itu strong string Iwan. Hadian ba ngi jingtep ma bagi dan tagi illegal migration saya gibala business kiba dan ke stop kunta bagi bu hiang kaba bu jingma bu jing ya ru kunta mi kha semla jing kunta mi ke snong hi bro howe te ni klami alat hira nak snong la pentep I rang badong la pentep I general secretary jong snong te hadian mutahi I long bakloi bani trilang te dengan alap entah ni pat ni wadawan khandra pat hayang kelong kamdei kin ke yang sa kalom ka stok ka bahek ma te sakidan kudam ru sewai kat jingtep tingi minta te kidan kudam hajalu para tangkal lebar license ru tindan tereng license ru dan puar bangi investigate iki ni kli iki ki ong nap kidang mantang lai sau benation dal dawan lai sau benation ya bakin la lek kat kan ni ke business temut kaladan